Siapa ya? Beli, jujur tiang merasa kangen. Sekat beli ngalahin tiang dini pedidi. Tanpa gelutan beli, jaragan beli adi sampunan sang saya kembali sida jaragan beli lakar setia tekin janjing iraga beli ngerti kenadi ilang rasa cemburu ilang rasa takut ya senja
tresnani ragene harus mencoba. Deje takut yen regan beli because tatanya ke terus nani raga tusing lakar ngalahin nadi ditu galnya ke tresnani deje takut tanpa beli because tak ada di setiap napas hati lan ku pulang tresnani ragane nganti. Siapa ya? Bertemu kembali. Surprise. Ternyata kamu.